Bro, you can go there. You gonna be stuck. You can go there. You gonna be stuck. You too fast, bro. You too fast. My bike is, trondol. Ngejar Ninja 2,5, 250 trondol CBR 600. Yeah, you know what I mean, right? Your bike is 2050 cc, but the faster than Monkey. Do you birthday in 94 or 93? I don't know. 90? 3. My birthday next Yeah. week. Oh yeah. Okay. But I greet the first time. Bro, your color, bro. Your color is look it, bro. Your color, bro. Oh my God, I see color in the morning. Panik gak, masa enggak? Panik lah, masa enggak? Halo guys, welcome back game Blorski tentunya, dan kali ini Blorski sendiri bersama. Halo, gua ngomong. Mau Aldilana. Nah, Resporte. Oke. Ada Mon, ada. Onin dulu lah, Blowman lah. Lemon on. Ya. Ya, Biasa. rencana mau kemana nih kita? Sunter. Ke Sunter. Ini Wait a minute. perjalanan lumayan jauh ya. Ya. Jakarta Utara, jadi lumayan lah. Ini ada bule cuy yang pakai ninja. Namanya siapa? Iya, namanya Aren. Aren. Panggilnya Aren. Asalnya dari London. Iya. Kesini naik ninja. Dia punya CBR 1000. Berapa? Kenapa? Dia punya CBR 1000. Oh, punya 1000. Iya, tapi di sana. Oh, tapi di London gitu. Iya. Wow. Dia udah di Indonesia 5 tahun, cuy. Masa seriusan? Iya, dia bisa bahasa Indonesia. Jadi lo kalau ngobrol sama dia pakai Indonesia nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, ngomong aja. Dia ngerti, paham. Cuma dia mau malu kalau nguatin bahasa Inggrisnya. Iya sih, gue takutnya dia nggak ngerti bahasa Indonesia atau gimana. Enggak, takutnya tuh awkward moment kalau ngobrol sama orang Inggris tuh. Bentar, GoPro gua. Pagi-pagi gua belum sarapan cuy. Lu pada udah sarapan belum? Belum. Sama kita berarti. Iya. Aduh. Ada tuh artinya apa tuh? Kenapa tuh? Oi, Ya, awas. Allah, Fokus sih. gua negor orang nabrak gua. Iya. Dia manggil di situ, bro. Gua udah tahu repot orangnya, kalau dipanggil pasti nyaut. Awas mobilnya nih. Lah, iyalah. Oke guys, kali ini kita sama seperti biasa. Mohon maaf kalau Blorski belum aktif karena Blorski kecapean, karena malam-malam Blorski naik ride, dan besoknya kemarin Blorski beragenda lagi. Besoknya agenda kerja ngonten sakit ya. Jangan seperti itu kawan-kawan. Tadi malam juga kita habis riding ya. Asli boy, kita orang bahas hal mistis cuy tadi malam. Awas cuy. lampu merah Ki. Aduh, kita. Iya, Aren bukan Aren. Apa sih namanya? Aren. 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 Ambil kanan ya kita, lewat Tampur nih. Nah, gue ngeri dari sini nih. Tampur sepatu legend. Nggak, gue ngeri dari sini nih. Iya, biasanya ada razia. Tadi gimana sih Sensi? Emang banyak razia banget. Ya tadi ada Pak. Kenapa? Tadi dibubarin. Oh, bubarin. Iya. Rame ternyata polisi. Rame banget tadi. Wah, parah lah. Habis itu lo datang sepi ya? Sama kayak dulu dong berarti. Iya. Lo tadi datang sepi ya? Kenapa? Lo tadi pas datang sepi? Datang gua lewat Sensi, tadi gua lewat Patal. Oh, oke. Entah Patal nggak ada razia, aman. Aman ya? Aman. Tadi dibubarin cuy, gila. Wah, ini kemana sih? Salah nih, ngapain kesini ya? Waduh, kok muter lagi sih? Harusnya kita kiri salah dia. Wah, ini kayaknya ini kayak Kan kita begini cuy. ujungnya Kalau nggak dia lewat di Mustopo sebelah kiri. nggak bisa dong kiri. Bisa, ini motor sih salah dia. Kalau belok ya harusnya belok kiri tadi. Waduh, gila. Gila. Boy, ini bukan di London boy. Ngeri banget
gua. Di Jakarta. Iya, di orang. Oh, kiri. Aduh. Aduh, Brembo gua, aduh. Aduh, gila nih. Brembo gua, aduh. Aduh, gua di belakang ada. Aduh, gua ngeri Dah, banget. dah. Soalnya tadi nggak pakai sen cuy, gua ngeri. Iya, langsung kiri itu. Kiri gitu kan gitu. Aduh. Langsung refleks gua. Gua langsung berhenti dulu, Cuk. Ngeri banget. Oh, Salah. Mari, Bro. Aduh, pagi-pagi harus fokus. For jantung. Aduh, ya ampun. Salah. Ada-ada aja manusia di pagi hari. Emang. Gila, boy. Nggak kiri. Gila. Ada orang luar negeri, boy. Gila, cuy. Mereka Ada- enak ya, pakai kaos doang, nggak bakal masukkan angin. Nah kalau kita, Iya. pakai Kita. kaos, boro-boro, Boro-boro, cuy. kan cuy. Gila, orang luar negeri, bro. Orang luar negeri, bro. Gila, nantang balap, bro. Mama racing. Gila. Orang luar negeri nantang balap, bro. Gila. Itu knalpotnya Ya Allah. knalpotnya kalau ya dia, Apa? knalpotnya kalau. Iya. Iya dia. Ke kanan. Balik kayaknya. Kayak rute yang dia kasih, Salah. Ini lurus ke arah Pondok Indah, Bro. oh lurus kanan Iya, kita muter Harusnya balik. kita muter balik. Bro, you can go there. You gonna be stuck. You can go there. You gonna be stuck. Go there bang, Yeah, if you go there, you gonna be vampire, sampai with the truck, you know. Tanya Sunda Empire deh. Sunda Empire di sana gimana? Nah, ini Mas Satria. Panjang banget. Masa bonceng angin sih kiri? Iya sih, gimana sih? Gimana sih? Gimana nih? Di mana nih mas? Lu di mana? Belakang, Bro. Belakang. Tadi spion gua lalu anjir. Awas. Spion kanan gua lemas sawat. Sial. Anjir, spion kanan gua lemas sawat. Serius, Bro. Iya. Wah, Ya udah, sekarang dulu. Bentar, bilang Awas. dulu. Let's go. Wah gila, kebut banget. Halo. Iya. Spion gua lemas sawat, tuh. Tuh. Spion gua lemas sawat. Lu lihat di. Oh iya, turun dia. Wah, di spion gua lemas sawat di. Ya lemas awat soalnya. Ya hijau, cuy. Hijau cuy, Hijau, depanan dikit, Ayo, depanan dikit. Kalau mau benerin apa? Ini spion gua kalau kagak lihat di. Spion lo. Nih, Mana? spion gua no, lemas sawat no. Blak. No. Oh, blak gila. Oh, black dia. Ya sudah hal biasa lah ya. Tengklek coy. Ya udah lah. Tuh. Up dah sini tuh benerin dah. Nih di sini. Yuk. Oke. Bro, you can see my spion is lemas sawat, bro. Spionnya bermasalah. Ya, spionnya nggak ini. Ini rame banget ya hari ini yang raiding. Ada Ninja RR, ada Yamaha R6, ada CBR 600, ada Yamaha Fiction, ada Ninja 2,5, ada Vario, ada CBR 250, Ya, ada lemas sawat. CTX-6R, ada R15, ada CBR CP50. Komplit nih, kayak bervariatif. Lalu bawa kuncel dimanapun kalian berada. Udah aman belum? Yang kiri juga, Ki. Biar aman dulu aja, santuy. Iya. Bahaya itu kalau jatuh. Kalau jatuh, belakang ada orang, PR deh. Nggak, dia ada Kenapa? kabel dia juga bahaya. Iya. Oke, we can go. Ya, Udah, yuk, let's go. udah nggak lemas awat ya. Ya. Mantap. Ini motor gua bobrok, motornya panjang. Mau ganti body gitu kali dia. Iya, harus ganti Iya. body, kayak dia ngambek, mesti ganti body sebenarnya. Asli nih emang Udah, ganti besok ganti body lah. Ganti baju dia tuh. Dia ganti baju. ganti R6 ini kayaknya. Yuk. 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 Go. Oh, gila. Anjir suaranya. You too fast, bro. You too fast. My bike is, trondol. Ngejar Ninja 2,5, 250 trondol CBR 600. Yeah, you know what I mean, right? Your bike is 2050 cc, but the faster than Monkey. Aaron, do you birthday in 94 or 93? I don't know. 93. 90? My birthday next Yeah. week. Oh yeah. Okay. But I greet the first time. Gila, mantap.
Aduh. Bawa tempe beribu ya. Iya, bawa jalan sini ini dia. Pikir apa? Gila, ke mana-mana sini. Wow. Oh gila sih mobilnya parah. Ini lawan arah bagaimana? Aman. Aren kebuka, Aren. Aren kebuka, Aren. Ya ampun. Aren kebuka, kolornya Aren. Kolornya terbang-terbangan ya. Iya. Udah kayak ada AC. Bro. Your color, bro. Your color is look it, bro. Bro. Your color, bro. Oh my god, I see color in the morning. Oh my god. What? You smile. Talking about Santo, bro. What is Sentul? Oh, Sentul. Santo. Sentul. Sentul. You wanna go to Sentul? Yeah, you have a skill in that. Oh, supervise suspect. Yeah. race with Superbike suspect. Kosandi. You know Kosandi? You have a competitor. Gila, ninja. Maaf, kerja ya. Kerja. Why always smile when you see a camera? Yeah. Natural. Okay, natural. Hold on. Biasa. Bukan Sunda. No, I can. But I'm Japanese. Sunda, but I can't speak my adat. I can speak a bit. Alon. Alon. Gila cuy, ini R1M cuy. Unit ke 0899. Gila Jekonde. Gila, boy. R1 bro. Gila R1 bro. Gila, seumur umur gue belum pernah lihat isi lobangnya apa ya. Oh gitu isi lobangnya. Wih dalam juga kawan-kawan. Oh gitu isi lobangnya. Coba lihat bawahnya gimana. Oh gini bawahnya. Gila cuy. Bisa lihat dalamnya cuy. Matanya ya sipit banget ya. Set. Gila coy, bodinya karbon cuy. Gila, ini berapa ratus juta ini ya. Gila. Bun, kagak nikah kita beli motor ini bun. Gila, spionnya aja mungkin peleknya Blue Emon ini cuy.